Yes, reka twongere tubasuhuze, twongere kandi tubifurize igitondo cyiza, igitondo rero cy'umugisha kuri mwese abakunzi ba Eugene Official aho mutwumva muherereye. Tubaha ikaze muri amakuru yacu nk'ibisanzwe. Amakuru yacu akaba agiye kugenda agaruka hano muri Burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni amakuru tugiye guhera n'ubundi mu bikomeje kugenda bibera hano muri Burasirazuba, aho ibintu bikomeje kugenda biba ibindi. Ubu tuvugana nkuko amakuru abigaragaza, nuko imyigaragambyo ikomeje kugenda ica ibintu mu bice bigiye bitandukanye. Ubu tuvugana no kuri uyu munsi imyigaragambyo karundura ikaba igiye gukomereza cyangwa se igiye kubera hano muri uyu mujyi wa Kicanga, birumvikana ni muri teritwari ya Masisi. Ariko nyuma y'ukwenda iyi myigaragambyo tuyinjiramo neza cyangwa se tubivugaho neza, reka tubanze twakire mugenzi wacu Vincent, tubanze tunagaruke kandi ku tangazo rimaze gusorwa none hari ikitaraganya na guverinoma Kinshasa cyangwa se n'ubutegetsi bwa Facibeto buvuga kuri iyi myigaragambyo, aho nkuko ku mugoroba nare mbinyuzemo mu nshamake nari namaze kugenda mbimenya, nubwo batari bagasoye itangazo bavugaga ko iyi ni imyigaragambyo iri gutegurwa na AFC M23. Waramutse neza Vincent? Waramutse neza Faita. Komera cyane. Komera. Ya reka nongere nkwakire Vincent muri iki kiganiro cyo muri iki gitondo. Urakoze cyane, nanjye nakiriye abaduteze yombi. Hanyuma Vincent, hano imbere yanjye mpafite itangazo ryanditswe cyangwa se ryashizweho na Kinshasa, rivuga ku bigendanye n'imyigaragambyo iri kuba hano muri Kivu zombi, haba Kivu amajyepfo ndetse na Kivu y'amajyaruguru. Iri tangazo rikaba ari itangazo riri kuvuga ko iyi myigaragambyo iri kuba ari imyigaragambyo iri gutegurwa na AFC M23 nkuko Kinshasa ibivuga, ndetse ngo ikaba ari n'imyigaragambyo iri gukorwa mu buryo bw'agahato. Nkabarongera ni mu by'ukuri aya makuru tuyinjiremo neza, tugeze kuba dukurikiye iri tangazo, hanyuma turebe n'andi makuru agiye atandukanye yaba avugwa ku gisirikare cy'u Burundi cyangwa se ku gihugu cy'u Burundi, ndetse no kubigendanye n'imirwano ikomeye cyane ikomeje gucakiranya cyangwa se guhanganisha n'ubundi izi mpande zombi. Ariko twahera kuri itangazo Vincent, dore ko n'ubundi mu kanya gato kagiye kuza mu mujyi wa Kicanga, birumvikana muri za Masisi naho imyigaragambyo yamaze gutegurwa ndetse igiye gukorwa iyo ku rwego rwo hejuru. Nibyo ni itangazo ryasowe na Minisiteri y'Itangazamakuru ndetse no kumenyekanisha amakuru. Yego. Ari itangazo rivuga riti le gouvernement condamne les marches imposées aux populations civiles dans les zones sous occupation rwandaise. Baravuga yuko guverinoma yamagana urugendo rwategetswe abaturage b'abasivile mu bice bigenzurwa n'u Rwanda. Urebye itangazo ryabo banavuga yuko ari ASM 23 yabiteguye. Yego. Bavuga yuko n'u Rwanda rwayiteguye. Rugategeka abaturage yuko bakwiye gukora imyigaragambyo. Baragira batikisha le 23 décembre 2025. Le gouvernement de la République démocratique du Congo exprime sa vive préoccupation face aux marches forcées organisées dans plusieurs localités de l'Est du pays sous occupation rwandaise par les éléments de M23 agissant aux côtés des forces de défense rwandaises à la Bieu, notamment à Uvira le 16 décembre, à Kamanyola le 19 décembre, à Goma le 22 décembre et Bukavu à Sake le 23 décembre 2025. Et baragira bati Kinshasa iramagana imyigaragambyo ikorwa mu bice byafatwe n'u Rwanda, yateguwe mu bice by'Uburasirazuba, iteguwe n'ingabo z'u Rwanda mu izina rya M23. Ati bakavuga yakozwe Uvira 16 ku itariki 16, yakozwe Kamanyola ku itariki 19, yakozwe Goma ku itariki 22, Bukavu ku itariki 23. Le gouvernement condamne avec le plus grande fermeté ces pratiques inacceptables consistent à contraindre des populations civiles, y compris femmes et jeunes, à participer à des manifestations présentées comme un soutien à la présence illégitime des forces d'occupation rwandaises et de leurs respectifs. Ati guverinoma ya Kongo iramagana yivuye inyuma
ibikorwa ati bidakwiye byo guhamagarira abaturage no kubajyana ku mbaraga abagore urubyiruko mu myigaragambyo, ati bavuga yuko bashyigikiye kuboneka kw'ingabo za RDF mu buryo butemewe n'amategeko mu bice bagenzura. Yego. Barakomeza bati ces agissements constituent une manipulation politique et psychologique de communauté locale assimilable à une véritable prise d'otage collective. Bakagaragaza yuko ngo ari ugufata bugwate mu baturage hakoreshejwe politike y'icengezamatwara no kubashuka, uko yateje ibibazo mu baturage kandi ikabafata bugwate. Barakomeza bati le gouvernement l'appelait avec une plus grande fermeté que toute tentative d'utiliser les Congolais et les Congolais et les Congolaises comme bouclier humain ou instrument de propagande pour légitimer une occupation imposée par un pays agressé, constitue non seulement une atteinte grave à la souveraineté nationale, mais également un crime flagrant contre la dignité humaine. Baragira bati guverinoma iramagana mu buryo yivuye inyuma ibikorwa byose byo kwifashisha abaturage b'abakongomani, yego, yaba abagore n'abagabo, bakabifashisha nk'abantu b'agakingirizo bo kwikingiriza kugira ngo bakore propagande ibemerera ituma bemerwa ko ahantu bafashe mu buryo bwemewe n'amategeko bikorwa n'igihugu hateye Kongo. Yego. Bakavuga bati ibi ni ukubangamira ubusugire bw'igihugu kandi bigize icyaha kibangamira icyubahiro cy'abaturage. Barakomeza bati ces violations répétées et inacceptables des droits fondamentaux des citoyens seront sévèrement sanctionnés et ne resteront jamais impunis. Ati ibi bikorwa bibangamira uburenganzira bw'ibanze bw'abaturage, ati ntabwo buzagumya kubaho gutya butahanwe. Ati ibikorwa ntabwo bizaguma gutya bitahanwe. Barakomeza bati face à ces faits criminels, le gouvernement réaffirme sa détermination à protéger les populations civiles, à rétablir pleinement l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national et à traduire en justice les auteurs et commanditaires de ces actes contraires aux droits humains et aux valeurs républicaines. Baravuga ngo ibikorwa bigize ibyaha, guverinoma ya Kongo ngo izakomeza kurinda abaturage b'abasivile kandi ishyireho uburyo bwose bushoboka bwo gushyiraho ubuyobozi mu bice byose by'igihugu, ijyane mu butabera abakoze ibi bikorwa bibangamiye uburenganzira bw'abaturage ndetse n'icyubahiro cya repubulika. Batonga bagira bati guverinoma la ville de population résister à la population de l'ennemi et appeler l'ensemble de la population rester vigilant, solidaire et confiant dans les institutions nationales ainsi que dans les forces de la République qui œuvrent sans relâche pour la défense du territoire, la sécurité des citoyens et la préservation de la paix. Mu guverinoma irahamagarira abaturage kwigomeka kw'iyo manipulation y'abanzi, ndetse bagahamagarira abaturage ngo kuba maso, kunga ubumwe no gufatanya, kandi bagakomeza kubaha inzego za leta n'igisirikare cya leta ngo kuko kibashakira amahoro kandi kibateza n'umutekano amanywe n'ijoro. Enfin, le gouvernement réaffirme son engagement résolu dans le processus de paix en cours en vue de retour durable de la paix, de la stabilité et du développement dans le reste du pays et dans l'ensemble de la région de Grand Lac. Ati guverinoma irakomeza yemeza ko ngo izakomeza kuyoboka inzira zishaka ibisubizo binyuze mu biganiro mu gushaka amahoro mu buryo buhoraho, ngo kandi yizeza iterambere igice cy'uburasirazuba bw'igihugu no gukomeza kurinda abaturage, ikifuriza iterambere ibihugu by'ibiyaga bigari. Vise reka gato tubanze twamamaze ubundi duhite tugaruka sasa dukomeze kuri iri tangazo.
Prime Health Affinity turamenyeranye, serivisi zacu murazizi ku bijyanye n'ubuvuzi. Twabazaniye promotion, niyo mpamvu mumbonye aha ngaha rero ni promotion y'igabanyizwa ry'10% kuri serivisi dusanzwe tubagenera. Akaba ari promotion izatangira ku itariki 15 z'ukwezi kwa 12 ikagera ku itariki 15 z'ukwezi kwa mbere. Promotion rero tuzajya tuya umuntu ufite ubushobozi nibura bwo gufata serivisi ku burwayi nibura doze yandikiwe akaba yabasha kuyifata. Ndavuga diabete, umuvuduko w'amaraso, stroke, indwara z'imitsi, abantu bafite ibibazo by'akanyabugabo, ibijyanye n'amabanga y'urugo cyangwa kutabyara, infection n'ibindi. Hari umuntu urwaye amibe ni indwara izangiriza abantu, igifu, hemorrhoide, indwara z'amagufa, indwara z'amaso, ubuhumekero n'izindi ni nyinshi cyane. Noneho tunabibutse ko iyo promotion mwayibona abantu muri Amerika dufitiye umuntu wacu, abari Canada na Australia namwe ndumva ko turabegereye, umuntu yabasha kubafasha, abari mu Burayi, abari mu bihugu bya Aziya n'ibindi bihugu biri muri Afrika biri kure y'u Rwanda, namwe mushobora kwifashisha iposta na DHL bityo tukabagezaho serivisi yacu. Ariko tubibutse ko twanabafungurisha mirishya muri Republika ya Demokarasi ya Kongo Igoma, aho dufite stock, tukagirayo massage, tukagirayo bafasha mu bujyanama bwimbitse, dore ko no kwirinda biruta kwivuza muri za serivisi z'ubuzima, aho hafi na Rompwe Sinyerse muri Gare Centrale de Goma, naho ngaho turakorera urenze Rompwe Chikudu. Naho abari Gisenyi ni ku muhanda w'amadepo, mu gihe abari mu Kigali ni ku muhanda ujya 12 inyuma y'isoko rya Kimironko hakurya na restaurant bita Vision Restaurant. Yego vise twakomeza mu by'ukuri nyuma yo kwamamaza twakomeza n'indi tangazo twe turimo kugenda tugeza kuba dukurikiye. Nibyo ni itangazo nyine mubwira yuko ryamagana ngo gufata ibice bya Kongo bagakoresha abaturage mu myigaragambyo mu buryo bw'imbaraga. Yego, ariko ukabona aho kubishinja abaturage ba Kongo ko aribo babiteguye kandi banabikora, bakabishinja leta y'u Rwanda n'igisirikare cy'u Rwanda. Urebye rero nta gice kirimo ibirimo n'ubundi ni bimwe bisanzwe by'uko leta ya Kongo igihe cyose ivuga yuko yatewe n'u Rwanda. Amanywa nijoro urabizi yuko ariyo ndirimbo ya Kongo, ibihe byose bavuga ko RDF ari ibiti bice bigenzurwa na M23. Mbona nta gice kirimo rero kuba leta ya Kongo, cyane cyane Minisiteri ishinzwe itangazamakuru kandi iyobowe na Patrick Muyayuvugira, guverinoma ya Kongo, kuba yavuga yuko u Rwanda rwo ruri inyuma y'imyigaragambyo, ko narwo ruyitegura. Nta gitangaza kiba kirimo kuko Muyayo urabizi yuko muri gahunda ya Terema u Rwanda atajya rushyira hasi cyangwa ngo rucire akaru urutega, uko aruvuga mu nyandiko ze kuri X, uko aruvuga mu binyamakuru n'amatangazo Minisiteri ahagarariye isohora, n'ubundi tubona ari byo avuga, nta gitangaje kirimo. Hanyuma vise ibi n'ubundi ku munsi w'ejo twe twabigarutseho tuvuga cyangwa se tumuho gato, ntago twigeze tubyinjiramo cyane, tuvuga ko Kinshasa iri tuvuga ko mu by'ukuri iyi myigaragambyo iri gutegurwa na M23. Ubu tuvugana mu kanya ku isaha 3 Kicanga naho bamaze kwitegura, bagiye gutangira cyangwa se bagiye kwinjira muri iyi myigaragambyo batabariza abaturage b'Ubuvira. Hanyuma vise tuvuge iyi myigaragambyo urayibona ute, usibye kuba Kinshasa wenda irimo irandika ayo matangazo? Ni imyigaragambyo ubona iri buze gusiga iki hano kuri AFC M23? Ni imyigaragambyo iri buze gusiga iki kuri imiryango mpuzamahanga n'ubundi ikomeje kugenda ireberera cyangwa se ikomeje kugenda igaruka kuri bikomeje kubera muri Burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo? Muri politike birasanzwe yuko abaturage bakora imyigaragambyo, birasanzwe kuba ibice bigenzurwa na M23 abaturage bakora imyigaragambyo bavuga yuko bashyigikiye ifatwa ry'ibyo bice, baba babishaka baba batabishaka. Ni ikintu gisanzwe muri politiki. Iraza gusiga byinshi ku mpande zombi, yaba ari leta ya Kongo, yaba ari umutwe bahanganye wa M23. Kuri leta ya Kongo iraza gutuma leta ya Kongo ikomeza yifashisha iyi myigaragambyo mu buryo bwo gusobanura ibibazo biri mu Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ikoresheje imvugo zitarizo. Kuko urabona ko irimo irayifashisha ivuga yuko ari imyigaragambyo yateguwe n'igihugu ngo cyabateje, ariko bakajya muri wa murongo nyine wo kugaragaza yuko abaturage badafite ubushake. Barakomeza kubyifashisha bagaragaze ibibera mu Burasirazuba bwa Kongo, yaba ari uburyo bwiza cyangwa ari uburyo bubi, nk'abantu batishimiye yuko umutwe bahanganye
wabatse ibice bingana nk'uko tubizi bingana. AFM 23 nayo yego mu gihe yaramuka idakontorora ino myigaragambyo neza ishobora kwambikwa ubusa n'abo baturage nk'uko n'ejo twabigarutseho ku mugoroba, aho abaturage bajya bagaragaza yuko ngo bagirirwa nabi mu bice bitandukanye, cyane ko wanabonye ko Sake haguyemo umuturage ndetse na Bukavu hagwamo umuturage. Urabizi ko muri Buvira naho abitwaje intwaro baje kuburizamo iriya myigaragambyo na Bukavu biba gutyo. Mu gihe M23 leta ibikontorora neza, ishobora ino myigaragambyo kwambika ubusa M23 mu buryo bw'umutekano muke wajya ku baturage, kubera nk'uko nabikubwiye iri maro ruganize. yego kuba maro ruganize rero ibyo byonyine bituma umutekano w'abaturage ushobora kubangamira. Mu gihe leta bikontorora neza byabambika ubusa, mu gihe babikontorora neza bishobora gutuma noneho abaturage babasha gusobanura ibibazo bahura nabyo bagiye bakorerwa na Wazalendo, FPR ndetse n'ingabo za leta, n'utaruzi ibyo bibazo akabasha kubimenya. Kuri M23 harimo ibintu bibiri. yego Mu gihe bazabikontorora neza izaba amahirwe yo gusobanura ikibazo cyabo, mu gihe batazayikontorora izaba impamvu yo gutuma umuryango wabo cyangwa asosiyasiyo yabo cyangwa ihuriro ryabo ibibazo ku rwego rw'igihugu ndetse no ku rwego mpuzamahanga. ya visi reka rero tugaruke no mu yandi makuru. hari amakuru hari inkuru twaraye tugarutseho inkuru, ariko ntabwo twigeze tuyinjiramo neza ngo tuyitature. Igisirikare cy'u Burundi ngo cyakizoye ngo ntabwo cyongera kwambara uniform y'igisirikare cya Congo FARDC, ngo baraza kuzajya biyambarira iyabo. Rwose ibintu ngo bimaze kuba bibi cyane. Mu bihe bitandukanye ubundi igisirikare cy'u Burundi cyambaraga impuzangano yabo, yego ariko kubera yuko bagiye bakunda gufatwa cyane n'igisirikare cya AFM 23, bari bafashe gahunda yuko bagomba kujya bambara impuzangano y'igisirikare cya Congo. Noneho babafata bakavuga yuko babura ibyo berekana. yego icyo ngicyo rero abasirikare bamwe barabyemera, ariko nyuma y'uko Makobori ifashwe batangira kubyanga. Bari bongera guhamagarwa no kongera kwambara iyi myenda abari muri Fizi kugira ngo bajye ku rugamba barwane ariyo bambaje. Ariko abasirikare bamwe baravuga bati ntabwo tuzongera kwambara ino myenda, tuzaguma mu myenda yacu. Ibyo bitera ikibazo no mu gisirikare, kuko nk'abari Baraka nk'abari Karemi baravuga bati n'ubundi twayambara tutayambara turimo turasebya igisirikare cyacu. Kugera muri 20 kuba twaratswe ibice bitandukanye na AFM 23 itageze na kimwe cya kabiri cy'umubare wacu, turimo guseba none tukarangiza tukambara imyenda y'ikindi gihugu. Ati nabyo ni ukwitsebya kurenzaho. Ariko bamwe mu bari babiri inyuma, amakuru nabonye uko bagiye bafatwa bapfungiye mu duco dutandukanye, bakaba barisa no kujyanwa mu gihugu cy'u Burundi, bakaba bapfungwa nta rubanza rubayeho, cyangwa bamwe bakaba bazanaraswa nk'uko amakuru nagiye mbibona bivuga ko bashobora kuraswa bitirirwa yuko ari M23 yabarashe. yego ibyo byose ni ikibazo rero gikomeye gishobora kuzaba hagati y'abasirikare ba leta ndetse n'abasirikare bari kurwana ku ruhande rwa Congo. bakaba Halo ndimo ndakumva. Sinzi amajwi byari bikatitse, sinzi cyari kibaye Vincent. Nibyo nkubwira bakaba basubiranamo. Ibyo nabyo bishobora guteza ibibazo hagati y'impande zombi. Yes, hanyuma Vincent tugaruke rero n'ubundi twikomereze n'andi makuru. Kinshasa ngo Tshisekedi yongeye guha isoko abanyamahanga ngo bafitanye isano n'umuryango. Bimeze bite ibya Tshisekedi kuri aya masoko yaba yongeye guha abanyamahanga? Halo
network rwose zikomeje kuba ikibazo. Network server problème. Reka turebe, twongere tugerageze turebe. Ariko uwitwa Facibeto rwose ngo nakomeje kugenda abishyira ku rundi rwego. Facibeto ibintu akomeje kugenda abishyira ku rundi rwego mw'abantu mwe. Ariko nk'uko nabibabwiye ibintu bikomeje kugenda bizamba. Ndimo ndabona hano mu gace ka za Kicanga, hano muri Kicanga, nk'uko andi makuru mu gihe tukiri gushaka Vincent arimo kugenda ngeraho, abarwanyi bagera kuri 20 ba Wazalendo muri hano muri za Masisi. Mu by'ukuri nk'uko bivugwa cyangwa se uko bitugeraho, ndetse na video ikaba iri hano. Ubwo abavuga ati iyo video bimeze bite, ubwo ndabashishikariza kujya gufollowinga X yacu, kuko niho izi video zigiye kuzajya zica nk'izi z'amasasu n'iki, kuko kuri YouTube murabizi ko bitemewe. Abadafite X rero ubwo sinzi ngo muzajya muzibona mute, kandi X yacu ikaba ari imwe yayindi n'ubundi rwose nebyira, ariko imwe barayidushimuse. Mu by'ukuri tufiteho access ariko ntabwo tuyikontorora. Ubwo ndavuga iri ifite aba followers bagera ku 4,000. Hari indi nshya rero turi gutangira, turi kugenzura ku giti cyacu. Muraza kubonaho ifoto yanjye, iyo niyo X turi gukoresha cyane, nubwo idafite abayifollowinga benshi, ariko ndabizi ko muraza kuyifollowinga n'ubundi tukongera tukaba benshi. So hanyuma rero nibyo ndimo ndavuga, abarwanyi bagera kuri 20 ku munsi w'ejo muri za Masisi bishikirije AFC M23. Bikaba byaberera ahantu bita za Kirumbu. Aba rero bishikirije AFC M23 bakaba bari bafite n'ibikoresho byabo, bakaba ari abo kwa Generali Jean Marie na Generali Inyasi Karabaye, wa mugabo rwose wari warigize ruharwa cyangwa se igihato witwa Inyasi. Twagiye tugaruka kenshi cyane, wagiye abera n'aba baturage, wagiye ukoresha amasarongo menshi mu buryo bugiye butandukanye. Uyu mugabo murumva ko abarwanyi be cyangwa se abasirikare be tayari batangiye kubacikaho, batangiye rwose kujoininga nabo AFC M23. Uyu General Jean Marie rero ndetse na General Inyasi, uyu Inyasi mbibutse ko we amakuru ye rwose nuko ari umwe mu ba FDLR Karabotaka cyangwa se Kagombo, bakaba bahise bishikiriza AFC M23 hano muri za Kirumbu. Akaba ngo ari mu gice cya Bashari Mokoto, niho rero ibi byabereye. Nguko rero ngayo niyo makuru navuga ngo ariho azindutse avugwa hano muri za Masisi, nyuma yuko no mu mujyi wa Kicanga naho hagiye kuba mu kanya gato imyigaragambyo Kabombo, imyigaragambyo ikomeye cyane, navuga ngo n'imyigaragambyo ikaze. Reka twongere turebe rero mugenzi wacu Vincent, turebe n'andi makuru akomeye cyane. Ariko mu gihe tukiri kumureba sasa, reka nongere mbabwire ko hano mu mujyi wa Uvira na n'ubu ngubu ibintu bikomeje kugenda biba ibindi. Mu by'ukuri haribazwa niba Wazalendo aribo bari buze gukomeza kuderoja cyangwa se gushakisha uburyo ki bwo kwinjira muri uyu mujyi wa Uvira, bikaba ibindi. Vise bijyari bigenze bite ko mutaramu rwose ndimo ndabona wagira sinzi ikibazo afite kuri network sinzi rwose. Sinzi rwose ikibazo gihari icyari cyo, kuko ndimo rwose ndabona ndamuhamagara network zigasimbuka. Ubwo rero mu by'ukuri sinzi ngo what happened, sinzi icyabaye. Nuko rero ibintu bimeze hano muri Uvira, ariko ubu ngubu impungenge zikaba zikomeje kugenda ziba impungenge. Ariko ku rundi ruhande, nkuko twari tubigarutseho, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikaba ngo zarakaye, ngo zirakazwa nuko mu by'ukuri M23
yabafense ngo ivuye muri Uvira ariko bikaza kurangira mu by'ukuri ngo itavuye muri Uvira. Ubwo irumvikana twagarutse muri Kivu y'Amajyepfo. Ubu tuvugana ibintu bikaba bikomeje ahubwo kugenda bikomera kuko abarwanyi ba M23 mu by'ukuri bari gushakisha uburyo ki uyu mujyi wa Uvira bawurinda batawurimo. Ariyo mpamvu ari kugaba ibitero mu mpande, mu by'ukuri ari kugenda basunika izi ngabo ziri kurwana ku butegetsi bwa Kinshasa. Nk'ubu ngubu amakuru tubafitiye nyuma yuko ku munsi w'ejo nyuma yuko bamaze gufata ibice cyangwa se uduce bagiye badukuramo izi ngabo, turimo gaduce nka za Makobora, uduce nka za Kasekesi, uduce nka za Mpemba ndetse n'ahitwa ngo ni Munene. Ejo twagarutse ku gace kitwa ngo ni Swima. Aka gace nako kakaba karafashwe n'abarwanyi ba M23. N'uduce turi mu nkengero cyangwa se dusohoka hano muri Uvira twerekeza ihehe iyo muri teritwari ya Fizi, iyo muri za Baraka ukomeza iyo ngiyo. Ubu tuvugana rero imirwano ikakaye iramutse ikaba irimo kubera ahantu bita ngo ni Rusambo, ahari mu gace ka Rusambo. Agace ka Rusambo niko kari kuberamo imirwano ikomeye cyane. Iyi mirwano ndetse ikaba ari imirwano nava ngo ishobora kuza gusiga n'ubundi mu by'ukuri umwe muri we amanitse amaboko akavuga ati rwose tayari rwose nje ndemeye mbivuyemo rwose ngaya amaboko ndayamanitse, nimusubirane ibyanyu cyangwa se rwose ibyo kurwana nje mbivuyemo ndikomereje. Ubwo rero igihe M23 yaba isunitswe, ubwo birumvikana ahita igaruka hano muri Swima ndetse ikaba banayigeza ahantu bita ngo ni muri Munene. Ariko igihe FARDC cyangwa se izi ngabo za Kinshasa zaza gusunikwa nangwa se zaza nazo kuba zihondagurwa zigakubitwa zigasubizwa inyuma, ubwo birumvikana zireta zirukankira mu bice birimo ahitwa ngo ni Irakara, bakomereze mu gace bita ngo ni Kabumbe. Utwo nitwo duce bashobora guhita birukankiramo, ariko n'ubundi ntaho bari kujya kuko mu by'ukuri bashobora kuzahakubitirwa naho, kuko nabonye ko uri kubakubita rwose nta mbabazi n'izina nke ari kubasigira. Arashaka kubaha icyitwa isomo ry'intambara akabirukaho akabageza kure. Ariko Leta Zunze Ubumwe za Amerika sinzi ko zitari buze kubera nabi iyi M23 niba zatangiye kuba zititwe rwose turakajwe cyane byimazeyo n'uburyo ki AFC M23 mu by'ukuri badashaka kurekura cyangwa se kuva twavuganye kuva mu mujyi wa Uvira, ariko biza kurangira mu by'ukuri bakomeje ahubwo kuguma muri uyu mujyi. Ayo rero ni amakuru navango akomeye cyane turamukanye muri iki gitondo. Sinzi mugenzi wacu Vincent yasaga n'uwaruhuye n'akabazo gato, ariko ndimo ndabona arimo arashaka kugaruka ku murongo. Reka turebe niba twamufatisha ku murongo. Vincent waruhuye n'akabazo ariko gatunguranye, niyo makuru wari umaze kumpa mu gikari. Tekinike ariko karakemutse. Numva twakomeza. Ya, twari tugeze he harya watubwiraga kubigendanye n'iki? Twatugeze kuri societe Kisekedi yahaye isoko ryo gukora irangamuntu koranabuhanga, aho yayihaye abanyagana ariko bafitanye isano n'umuryango we wa hafi. Yego. Mu buryo bwo kugira ngo abone uko n'ubundi anyereza umutungo wa leta. Urabizi ko amasoko menshi yagiye yaha umuryango we. Mu buryo bwo kugira ngo anyereze umutungo wa leta n'ubundi yafashe societe yo muri Ghana abariyo aha zino nshingano. Ubu ngubu abaturage baravuga bati ni ukubera iki gihe cyose afata abantu bamwegereye akaba aribo aha amasoko arimo amafaranga menshi. Ariko abandi niba bitinda bakavuga ati turabimenyereye ko aya masoko yose ajya mu muryango we kugira ngo babone uko begera ifaranga ryose ricaracara. Akaba rero yafashe gahunda yo gufunga indi societe yari yatsindiye iryo soko. Niho batangira societe yo muri Ghana ariko ifitwemo umugabane n'umuhungu we bita Jacques Kisekedi. Akaba ariwe n'ubundi usanzwe ashinzwe umutekano wiwe. Iyi societe n'ubundi kaza kuza gukora nk'uko n'ubundi ari isanzwe ikora muri Katanga.
ko yari isanzwe afite ibindi bintu ikora ubundi ihitiza no gufata ibindi byo gukora zino rangamuntu koranabuhanga. Mu makuru dufite rero dukesha African Intelligence yego bigaragaza uko no kontara yasinywe n'uburyo amafaranga azajya agabanwa hagati y'umuryango we n'iyi sosiyete. aha ndumva ibintu bimeze nabi cyane. Kisekedi rwose akomeje kugenda ashaka kwigwizaho buri kantu kose hano mu by'ukuri muri iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Arashamaguza rwose nk'utariho ariho cyangwa se nk'uzapfa ejo nk'uko nabonye bajya bakunda kubivuga. Reka twikomereze n'andi makuru vise. Twakomeza andi makuru agezweho update zini nize vise. Nuko mu ma message Wazalendo ziri koherezanya mu magroupe ya WhatsApp hari nka message umwe mu Wazalendo amaze kunyohereza mwirati dore message bari kunyohereza bandikirana ko bari gushima uburyo bagiye baburiza imyigaragambyo. Hano mwe bafite iravuga ati bravo Wazalendo d'Uvira Fizi Tubwe Mwenga la marche pacifique qui était prévue sur lundi 22 décembre 2025 vient d'être dispersée par les Wazalendo toute la ville. Il y a détonation d'armes et tirs du côté Kavimvira, Kasenga et Kigongo. Ati Wazalendo turabashimira bo muri Uvira bo muri Fizi bo muri Tubwe bo muri Mwenga uko mwabashije ku tandukanya abigaragambyaga. Atubuye amasasu arimo aravuga Kavimvira, Kasenga ndetse na Kigongo. Bagakomeza bati nous arrêtons Wazalendo que la SM23 DF se cache déjà dans les bâtiments en bas de la rivière Kanabururu au bord du lac Tanganyika. Ati turaburira Wazalendo yuko aba SM23 DF bihishe mu mazu ati hafi n'umugezi wa Kanabururu ku nkengero z'ikiyaga cya Tanganyika. Bagakomeza muri message bandikira ati nous devons d'abord les attaquer par la pour mieux avancer. Nous connaissons déjà où l'ennemi se cache dans les maisons partout à Uvira. Ati tugomba kubatera ati kubera yuko tuzi aho umwanzi yihishe ati mwaya mazu yose muri Uvira. Wazalendo kisodale poaye plateau Uvira muwe imana na kila mtu awe tayari. Ati Wazalendo muri plateau za Uvira ati muwe maso kugira ngo dutere abo banzi. Hatuna tena woga wa nyakati ati ntabwo badukwiye kugira mu bice. Ati nta mwanya w'ubwoba rapatiri amahoro n'uveke toujours. Ati igihugu ni icyabo ati nubwo bapfa bazatsinda. Ibyo ni message Wazalendo bari kwandikirana. N'ubundi barakomeza bavuga ko bagiye gukora uko bashoboka kose kugira ngo imyigaragambyo iri kuba gitanga n'ubundi ngo bayibunizemo. Nibwo butumwa barimo bahanahana. Numva nakomereza no kuzindi ngingo. Twakomeza kuzindi ngingo. Indi ngingo nakomereza niyerekeranye n'umusirikare n'ubundi umujenerali bita Diodoni Muhima Bateci. Yarafashwe ku cyumweru, yaratumijwe ku cyumweru na Demiapu ariko ubu ngubu yamaze gufungwa. Akaba yarabagaho bita Kamina ariko aza guhindurirwa inshingano ajyanwa mu bindi bice. Ubu yamaze gutabwa muri yombi n'abakekwaho ko ngo yafite uruhare mu gukorana na AFM 23 kuko yakoraga muri Pejo militaire ya 22. Ikindi nuko tugarutse mu Rwanda Tito Rutaremara yavuze kwisaba imbabazi rya ba Moike Duwari. Urabizi yuko Tito Rutaremara ni umukuru w'ubugarigishwa nama n'inararibonye mu Rwanda. Yagaragaje yuko ishyaka FPR ritajya guturukana bari bamo ngo iyo usabye imbabazi bongera bakakubabarira. Kuko ari bwo bw'ikirero babariyemo Eduard bakongera bakamugarura ko ngo ishyaka ryabo atari ishyaka kandi mashyaka ari umuryango. Urabizi yuko Eduard ejo bundi muri kongere ya RPF yasabye imbabazi avuga yuko ngo atazongera gukora ibyaha. Ibyo rero nibyo byatumye abanyamakuru babaza Tito Rutaremara nk'inararibonye kandi akaba komiseri muri RPF icyo abivugaho. Avuga yuko bakora nk'umuryango badakora nk'amataka. Twagaruka ku nkuru nanone ivuga ku bamabondo 12
maze kwicwa n'igisirikare cya Kongo yego nk'uko byatangajwe na General Major Chiko Chitambwe akaba avuga yuko izi nyeshyamba 12 zafashwe ariko harimo n'izindi zishwe bakagaruka rero nuko hari aba mabondo 800 nabo bamaze gushyira intwaro hasi bamaze kuba demobilize. Tugarutse muri Masisi yego Masisi nawe haravugwa yuko Wazalendo zamaze kwishyikiriza M23 mu gace ka Kirumbu abasore bo kwa Inyasi Nyatura zamaze kwishyikiriza AFM 23 ndetse n'intwaro zabo ziyobowe n'umuntu bita General Topokarame Jean Marie ndetse na General Inyasi n'ubundi Mobondo mu bice bitandukanye bya Kwamifu nabo biravuga yuko ari abarwanyi ba Mobondo 2 bishwe bakaba bishwe muri operation n'ubundi yari yakozwe na FRDC mu gace ka Grand Bandudu. Numva twasoreza fighter. Yes, reka dusoreza Havise, urakoze cyane. Nawe urakoze. Yes, bakunzi ba Eugene Official rero rwose nuko ibintu bimeze, amakuru yo muri iki gitondo rwose akaba ari amakuru aremereye cyane, tukaba turi buze kongera mu yandi makuru mu yandi masaha ari imbere. Dushimire cyane mwe mwese mwabanye natwe kuva ku munota wa mbere ukagera ku munota wa nyuma. Tubabwire kandi ko rwose tubakunda cyane, ngaho rero nguko